Yes, nongeye ngarutse nkusuhuza cyane umuntu wese wagize uruhare rwo gukurikira kuri Musanze Gikoko TV. Uyu munsi Musanze ahantu bita nawe muri kubyibonera ni ku mazi twibereye ku mazi hano Rubavu niho Musanze. Yes, turi kumwe hano rero. Yes, Gikoko umeze neza? Umeze neza nta kibazo. Yeah, baravuze abantu bose ahantu hose genda mbona abantu bose basigaye bagenda bavuga ati ariya mu Kinigi hari umuvuzi gakondo bita Gikoko. Koko nibyo? Njye amazina nitwa Tugirimana Bosco. Yes. Bakunda kwita Gikoko. Yego. Kunyita iyo zina no kubera babonaga abarwayi bari kuza n'abandi. Bareba ukuntu baza bameze. Yego. Ejo baza basanga babaye bazima. Yego. Agahita bavuga ati wa mugabo uri Gikoko. Izina rimfata. Ejo bundi ngo hari inka baguhaye baje kukwitura cya corona. Ariko ndi gutegura gukoresha umunsi mukuru wazo. Yego.